men kapriyang ja share duan kasampalen masanen kot tama puksaro masanen kot rare child nan madu isa kriyaw paisak silu mengkasayada tuan manamanen masanen kot nan morin Souleng mane masanen kot imagot rare child Japan menglang kot Japan menggoten masan Japan bakpasang puksarawi buke Jesus masanim sapol mamasan kan mamor sapol mamasan kan ngen gitu eta kauno yes o kauno ngen nan son bayo God is spirit kauno ngen okay kauno ngen kauno mamor kauno yes so Japan men ui men klang como Jesus ui men rongasang como Jesus bakpasang puksarawi mi re chile mi mengkakila kayang keng kecil-cilan leson pongi Satan kang cilan watak puksarawi wego puksarawi ye god re child magcaban klang puk sarawan itu na puk rasang puk jekan arjas caban ale sang mekot ya magcaban ale ni tuan god mama san atamor pang wakila atamor pang morta apan marahin la okay so bawang kong jelja scripture koy me bang kasalita manamanen masanang god pagtangkak kentonga tangkak uyata commitment rang koros jay Souleng jay lipsapal jay sukap mor waray magchasudra miminan masanang god Jasukak mor warenan morin Souleng magjastu miminan masanang god okay matu isak riyaw paisak silua masani ngen saut lau keng goye sang rehn aramasaman keng go silinan saptron rabrabago wasama bang kamalia okay kamkak kupra aso ngen saut re ap mi mengkataman keng child korusia me sujokian Jesus Christ amor ngen saut mi mere nge boy kejai putitip jai bukitip jakartanan tip influence ngen saut mi mere child mekarta boy kitip karata mangain chakan me asama mia kot ap jau yo pompop koinan maur Pueki take a kele so jangan ko tre telari imme ko se wasa ngen saut lau kung ko ye sang rehn aramasaman abang ko saya pido isang asama kja sujib sabal ngen saut mi mereta ka kaun kja litli dui kalkalu dui kjai pan sampawat ansama cha moidan Jesus Christ at more abang pidoi Nando ban evacuate aban vacant aban kano kick him out. Okay, kan Jesus by faith masanir magarjang ate bang potlong. Or Jesus potlong and kikimesang jebel re child. Kikimesang en saut re child. Arime wasa masani. Ekung ko selinan saptron. Ko yesang re naramasaman ko selinan saptron. Okay niya pitoy. Chaba metawa bidoi ko laya. Bidoi kakang sel raprapagi yosabang ut patlong ya. Anda raprapagi wasame apang kamal tiya. Aniya sudra tiyar. Egen manglalki. Ibang purawang nanumayo wasay bidoi sangyo. Ngin saud claim menuma kita. Nandoe. Alora taka ma penso me pitoyo okay claim bang purala bang potlo nan toy paisak limawa apkin oi iare lao ken purolong o diar a tondar
kamakeldar o kapatar. Kaya sa ngayon kukusilip prapaki sa banot patlong re so cha neighbor koros Jesus akubait aral maor aral uwa nganen kot ngayon sa chukak porala masak abang proto wasa me pitu isang wasakos ko siyan sa me koto ang sa me proto numo wasa me pitu isang at yarata me makalagaltar okay makalagaltar sa niya taposon la Jesus Christ tatokon pon lobo at among yung makalagaltar kapatar kaun Jesus kapuyalar okay tutoja kauno kamakalagitar kauno kapuyalar makalagaltar kapatar eap kun koye o eap kun koye sang alangen isiman ngibang blewatak mawen sansal ibang prowong nanemoyo wasay pidoy sangyaw iarilaw ken prolong o tiar a John lar tuwas chukananga emawa magalagalda emawa kapalaw apaton suchukananga Jesus kamakaletar Jesus kapuyalar apaton okay John what ki extra data Jesus we are sapol matatok akom yung ay pamya atratatok niya chapanaw yang masanang coach lale okay chapanaw yang masanang coach na natamong yung tatokin Jesus Christ pon lopo kamakaletar kapuyatar atamol pokita kolula chakiyan Jesus atamong yung atrapuko aude ke masanang coach atrapuko pak pasang puksaraw watak atrapuko ndringi ti scripture kan memorize ngai poki engka janggak teman-teman lo sombongi masan kang godo sok nana chamong yo ari problemen mo Jesus we are sabol mo puko kamakeletar kapuyalar amana kapot tepe na kapot muidang mong yung John asama chaip sapal abja sutraw de kang masano pingitra ban kokonin ngalangal kokonin sutra okay kokonin god sto poki me tapang pai yaw daw tia ni palingen tra sutroya so dama satan muya eap kun ko yesang halle kotor chok selia ton amakalakal kapatara paton okay so poki a ton o akolan rapagi to yung apoy na utela nan mong yung metono okay so chapa na ude kung kita masanin god puen soja nandawan tepel rechail eap kung koye isang alangen isiman meswet sang irailap kung petolong ale uy petolong lale o kausan laya ani mula aramas mano kin swet sang nin chapio ituan mepan wiyang aramas swet and diwat okay asa may wata kwasa naman sa ngayon leslesan pongi kasampalan kami okay makam karkarong ya kami papa no kasampalan charm ya kapakap kini jasari okay poeki atal Souleng kapai ko sampo na chal more kotiwe kapai ko sampo na chal more kotiwe okay kotiwe po ni chai sarikan ma ne chai sarikan pil ko triwo mia limit okay ma repel via tip debil susu kautina na raile wang god mia limit puegi ata commitment puegi ata lalabot puegi ata operate puegi ata more and poson ni jaserikan eng arai bilibil apan rutungong alan tepelen the dog apas chukak 100% full power and so koros pugi komi ongoy charmasen kapakap worksan seri mesodarai barara okay sodarai barara puegi baba inono miminan deep sodarai barara puegi rai baba nono melar sa sakot
sermano, and so may struggle down. Melel, imata women sa niya imata date, ko sampalan, kitailakan magotornan, buing coach lalapot, buigi yung magkapakap, pamparakuwe o ang paninay. Ningen. Ama, chay Souleng up, such a covering and God to it. Such a chay paninay. Ramimina in Samba, temer remelar, repensa sa kukota rail more, jainenen easily attack or lose. A work pasang, karate kakela kay chay panini koros. Mip sapaler, memorking and court, kapakap kia chay more, kapakap kini chay serikan, munti banken, literary rail. Westaban Patrapat, Westaban Kana. Gay Estaban Patrapat, Estaban Kana. A chalala pot, counterban reward, digging desire and a time monyo. A massanir seek ye first the kingdom, live in his righteousness, and everything else will be added unto you. Maduano Silisaxelu. Good tell Mamuidong Jesus Christ, a child more, counterban honor, counterban respect, counterban warning. Kaunapan pera, kaunapan sapeng, atay kapakap. Karada kambake, seri, maray papanono, pupunsa sa court. Daray papanono melar, sa kauno. Para el pillo, resurrender, maudan recolula, uliakap supay kilang kauna rail meur. Ima kaunapan sa Israel. Pues otra me voy a capacap con rael. Okay? Mare le lanza un raerme su paisan goch. Veninen ki wokla loud. Pueki ya. Ninchapio moina man, pues wasako sa kusaya bitu ya ko sa kusaya man. A pueki masa pueki her. A corner evacuation a corner habis ganiesang nanawasang goson in tapio ako to cha ko kaya ton kamagal dar makalagal apo ton se wasa mapanaudela apo igele pa yaude masapo ya kapang wado meter so jealous aramasaman kim backslide ekinapalan puro penay koso Pinay ko sa lang. Aramas me pil backslide up. Apanay mimre ang court. At ako tuga-tugagan mga improdo. Okay? Kan mga improdo. Kalangan ng court. Machakak purgido karita. Chalde mo maliki. Tirin aramas backslide. Backslide wada so pa isang court. Puekiton. Nan wasang wata ko siya ton itolan atapanin tumo gloom ng kingdom of darkness magjapon sa nature katlas. Okay nan episodes 1 isa kisuo apo isa kriyaw ko dia kawit kang gachalme aramas kaide ka chile muntiti apngen turun ke chai sojo kamme chaila sayang miyang esaut ab chai sojo nok pe yang a chai be yang aramas atapan apply book sarawi chaban pe ni palingen ab yesapol ma chai kat lasen masanang kot okay episode 1 isa kisuo kasaya kat las ketan puro nga chakapot kaniat ran sarawi just orang koros puri yang poketan kak kapatapat ni palingen put on the full armor of God. Okay, put on maun and coat, put it on likilikawi keteki sang langan the suit and ngonki patanki rogamawan kauno jasotra ngongi jasotra kiyanga jasut mas jasto ngongi patapata online de Koi selire neighbor kan, okay? Maybe yet I commitment online neighbor kan,
ran chorus pokita imen likawi I sudan ngongi hallelujah so isa kesuo masani episos 1 isa kesuo masani kotlasen ngen sarawi ye masanen god kotlasen ngen sarawi ye masanen god ansa magata Auyaude kita uya kolokol katla yaw mana ta kolokol cha auyaude kita masanen god cha memorize cha meditate cha wadak cha paikiang okay ngen sarapan ta tongi cha masanen god masanen god uya kotla seu nampon ngen sarawi aramasaman ngen sarawi ye god ne palingen okay ye yaslalatra ya uya lar masan magdabang pokata upul na natamong yung puime panta tongki karita ka sambal pues liprapa bang kukoton maun ngayon saraw kilkilang asyawan bilwiya megot pues sutra kot las kdra pul nambaw okay puento tongki hallelujah so men wado chan mata wako sambalaban Cheshukonong luwet nan morin solang. Cheshukonong beredi. Cheshukonong po Jesus kanayar po yung kiyang komuyongoy atrakana. Atrakana na sailakan morwet. Melkaka bukisili sa kwalu. You have exalted above all things your name and your word. Okay, ako saya Abukisili sa kwalu Rajigriya wa masani. You can so bayang champas omoy sarawiyo. Bardi o kapunga maromoy. Pueki sapol mamoy limpak patrapatol lalapot. Pueki yam kachin kasaletar tuan maromoy o sapol mamoy kusonatakan alapalapia. Kusonatakan ye masanang god. Okay, masanang god. Kay dek law man mekosaya ruling ter kusonatang god. Uyapang god, kuporang god. Okay? Ay mekosaya me ekan pardi oken lukuryang yakan pongi weke god patrapato lalapot. Magchabang kupura makauno patrapato lalapot. O masani sapul mamukosan na takan lapalapia. Wat ki nan sambawat miya kosanet. Nan government, nan triyak, nan momotso, ap sapul mangota lapalapia. Chama pang kalaudela. Chama pang kalaudela pagita chawan kukot. Chama pang kalaudela lapalapia. Ponang entama chatukita lole. Macha pungi yang kauno. Mesabol mamasan lapalapia masan dra. Sambawat kabugabugta. Nan longo sambawat kabugabugta. Okay, nan melkaka abugia isak duaw irajgitukwali isak duaw masani. Moreover, O Lord, thy word is settled in heaven. Okay, masan bombeya masani. Main kaun sabol mamo masan. Ban tengeteng kukolata. Ekin patrapat nan lang. Okay? And the settle in heaven. Settle to a kasansan war nan lang. Sabol mongot masan a kasansan war nan lang. Mep toka nan lang sampa a kasansan war. Just chabang kapungata, chabanda josa. Chabanosa sania chaban watawatak, chabanosa sania cha pungkiyang. Tame masani kejawasa sania cha baikyang. Okay? Osa sania cha memorki. Nia chaban rong wasa menta. Sabol mo, you word already settled in heaven. Sabol mo masan kosansan war nan lang. Chaban chamanta kapakapan Jesus. May masani ko promo yan uyaw sampa. Tuwan nan lang. Okay, so kuporang kot. Sandier nan lang. Sandiera. Jesus ang sa may kotstupan sampawat po sampawat ha fallen sampawat ha
tip te poptian an tip kasanding court me toke sampao uyala irang kapakapyo reng count Jesus ime pataki ang warongo rangking kapakap monan kam samat magachkat na lango masani maramuyen uyawi samba tueta nan lang okay masanongot is settled in heaven nan last chapter kodial ime masani ki sotra meban kapatayang sotra meban kisang pogeda is settled sandier leila manaman sarawi mamor como yo ngoy pana sola po creation kapag pung correspond partisang koto tame masani okay karada makitra mamor ke kot pon sampawat sapol mamasan pang kosinan sapol mam nanata mongyong sapol mamasan imechaka melele imekitra wiye ke el powe kaya tabanale di path report kanakcha masapoy katar at kel ko dito sanan lang arya ko do turu sapol monggot masan pues sandier ansa me sandier agja kapakapki kja watakata kja uta poson I am manifest uja porta sansalta poita nana chay mo tama chay kamele leo me sandier okay makauno masani masani yang Abraham ban kapayu kata udo kon ban parala ban rason usum ban lang big and bon set wasakoros ke kola ya we kan magasuga dia ban kiwi okay ar jar watak kecari bungki yang kuat tame mama sani yang Abraham Adamo nangkalesia siluisak payo kan makano wiya yang Abraham a child with Jesus Christ okay so jechapang watagak chanda onan mo na Abraham mo mangoy ban soja po ay banene soja kit me got isa sa puksarawi soja wata isus itipan ari jasuik makitahale ni poson mama sani katawodo kon banturala my God iyang uya katawodo kan Abraham pagi ita ko komi inoma komu ya yang ekodo re through Jesus posan mo kareda tame inome kot uya yang Abraham pam poita retel ranwot nan diet nan mwewot pweke manamanen masan magchakamelele amen. So, imet me share kakela kayang katal yeramen muy dong to kaun Jesus atal mongyong I kamakaleta apatron atapuko audet atapuko back pasang Jesus we are in the spirit but just lang apatlong apno poson jasa me kachlong okay niko konen nganen court met uye te tok la letra cha asa met apatlong wachay more wokla okay so we are in the spirit akomo yo ngoy chaba we are in physical kichame pa na le puksaro yo pokata chame pan back pasang chame pan watawat chame pan lokaya lang court iya kunga saido nana tamong yo sapen atako soikan karata fellowship chapan mengkelal chachukak sebala kapakabo watawat yaramen programi di watawat me oi watawat der check so wataka cha limbakongor wataka cha menewongi wataka cha tubanki wanana o kamelele me mamor yata klikilang njunga klikilang cha njunga uyo wataka tamongyo karita chasap wataka njunga kapung cha kapunga tamongyo
Okay, kas skuli kita o kita we ta. Kakela kai kita ran what rapa kita time. Kapag so chorus up rapa kita time monti what the go. Gaya kai kinta. Muy dong Jesus ay more street nangi eng pagi uduk mamor. Apan sa machaban ta main court ma kon te paikan kisang ya inangan count ta pin ngoi muy dong komu yang count ta mo yo kat ki yang ya yen ngong ki yen tu pang ki yen anane. Ge me ko tu me tastroan ki ap chasa me ye yu ko prong court pakre. Taisa trana ne paki tratra maula. Chana ne paki masotratra poson. Paki Manchester nangi watak puksarawi. Ge chay miminan palwar mekin control ko prangkot. Atrapukop pak mangi atay sutar atrapukop paki yang nganen kot ngakila kay child. Amen. Kalangan. Main kaun Jesus kalanganen kami. Kapag kiyo Lord kami yung atong kupuro kapayata kich korusya. Marong-rong sapol mamumasan. Main siwa kot Mrs. Panala puksarawi dito wanawiya kendoyo apapanwiya men communion apanwiya men katokikit pana niyat pan yoki kom kot masani met pai megendu bangi papanala kalangan ikapagap kiyo Lord God sen men mongoki sen du bangi at pan men watawat kom kot masani at mongyongan tuweta serpolelman Nyagan wiya war kiseli didi elaw didi ap nenella imo manan nganet apang wiya tutu pangi sapol mamumasan pusen genale kamorpat rangkor sang remi ni maran count Jesus mawiyat count at sang kamor kukulatra amen. Have a blessed day count ang gating kapayatak may korusya yaw sama kam gating katkatia sangatra pompe kuye dolenan Amerika, kalangan ng kumailkan mawawa sa limasan ng God ng mission field kelail, porsak patriot, at asong kamoro pan kasto, katungi kamuyongoy, puwag baik. Okay? Baik yang wiyak kuprang God chailan patak. Imenda ki sutriyata, sutren ngongan wasili, rongamawan Jesus. Yarong amawan kamuyongay tipan. Poinan deep ataka Jesus pointar. Chapan lukwar yangi oso baisang deep. Pueng audeging getrangen sarawi. Amen. Kalangan o kasalelia.